So for who is sikasem and an into so. And domestic debt exchange program ya so and open your power freedom edema individual pensions bondholders association Dr. Edu Ananiantwi adia to just say brebreo afei ana brewa ayi poma kwamu ataju fowa omate den na nokwa ena huhu ayi pansa de srade omodekoto asua ye hwe omani sikasam so finance ministry sanka beya enko wonye won free domestic debt exchange program ni mo no waya ne sa pepe no you am free mo no anokwa eya ni da yie pa na mpani apani nuane ampenti wakoye temamuni de na kyese wode betu dwase anokwa nani age nani so onyaya enkada ne dani na eka finance ministry no ebetie won sufre sei ana ne Sompa kase atwetwe nkomo ni sifae Sene baby I grana ode o mampani ebakasa ho na enne oba parliament a waka ho ebibi waka aka statement ho okobona na amane se ne empanifo no eka no be omu gina no ha na omu gina se wenye bimba baby I be ministry ho ti eni nim se enne oba obeka be na yeso aye akohu parliament empanifo no se oba no anka dia na se parliament also edomo ano etum ebi so oba no waka enti da abaya si eni homa e wati ase homa ebo aye nyina so sa ono etuni edi emunku ye me krata acho ayen zakakara omo yo mamme obi ani wa o ministry obi na bi I say bi I would have no bitwem ha no atwem abo amane e krata na achato e platform so ya say zakakara bani ya me fiti sa adi ase no na me nyi ma nyi ho